Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar chatu silian sang puya Governor Dr. Hari Babu Kamambati and Fisheries Department malakna le Central Scheme le Bank kaltanga sanga vultu te chanpui dan tur Fisheries Department hotu te asoi pui Mizoram le Assam ram ri chungchanga state pani inbiang na chung tuk hian Aizawl Jaltlang State Guest House a nei ani ang Jal Jevan Mission hnuaya thingtanga chen in zasum siri pasira tui her hot heya siam to ani India le New Zealand suan rampani in karasum don mason nan custom lama thoduna tur inrem na anzia Governor Dr. Hari Babu Kamambati and Fisheries Department malakna le Central Scheme le Bank kaltanga sangho vultu te chanpui dan tur vein khanas bavana Fisheries Department hotu te soi puya kumsani somni pathum march ni somni pareta Fisheries Department ne meeting alone net otanga tun thlenga an malakna ten soi hova Governor John sangho vul bi ka hian state in todel theina ane sang he a heti la hian state sumdin munin azirlo wangin Fisheries Department in budget ane lian thelo ni ti a Central Sponsor Scheme tamtak sangha vultu te dom kanle ti ma son tur ero awm teuti soin Mizoram in sangha thar chu ati pun e khop thar chu le ral chuak thei tur khopa tam thar thei tur chuan Fisheries Department in nasatakin tranala ka project tamjok Central Sarkara athelu zungzung ngai ni ati Central Scheme hnuai subsidy sangha vultu ten an don table cha turin sangha vultu ten bank loan an ma mobile thin ti soin sangha vultu te zinga loan na dulo anam thin chu zirchena tulati a bank loan chungchang tele arul dan kalphung te chiang kuang takan shelo wangte ani thea wangin hemi chungchang in Fisheries Department ne bank lam te po thokhovin tranan lak atula ni ati Fisheries Department ayo in poisal engmoy secretary chuan tun haya Fisheries Department malak na te hlotlin na te ministry rotna thelu za te malak dan tu le ro manna an nei mek te soya director pilal te pui le tho pui officer tem an na tho song song an soi fia bok tuna hian Fisheries Department chuan Mizoram chunga hectare singni sangni chu sanghi siam theina nin an chuta heng zinga hian hectare sangni chongvela sangvultu ten ma na meka rampum huwa panga chutin mi pakhatin kumkha chungin sanga kezi som pakhatanga kezi som pathumin karvel an eitlang puya Mizoram chun kumkha chungin mi pakhat tan zel kezurgle point pali chu an thar chuak thaya atamjok chu pona ma tanga laklu ala ni mekani he meeting a hin Mizoram Rural Bank State Bank of India Mizoram Cooperative Apex Bank ho tu te po sangha vultu te nena bank in thunzom le tho poimo zia soi pui tura somani angin an tela hemi chungchang in Fisheries Department Secretary Chairman an noya bank kartele Fisheries Department te meeting ne thin rot ani Chief Minister Plal du Omahovin Chief Minister Conference Hall Mizoram in externally aided project kalpui mek le kalpui tur ma chapte soi hovani a meeting hen project kalmek bozoi zel dan turte Department of Economic Affairs in loan puk theizata bituk chunga in Siem Rem dan turte project helu turaduan Council of Ministers in angai tu amabak lo omten clear hova meeting a hian Minister Pul Than Sanga Pilarin Pui Afroding ne Pulong Hinglova Marbaka Puti BCL Vensunga Advisor Chief Minister Baka Dr. Inu Sharma Chief Secretary Tele Project Kainoi Official Poimoten Telani Voin Vekhan Chief Minister Conference Hall Chief Minister Pul Du Omahovin Sarkar me Poimoten Masona Project Kalmek le Masopchen Khatte Kalpui danan soi ho bok ani meeting in Barabi to West Piling in Kara 132 kV SC line na tho forest clearance bozi dan turte pukjing le silsuri in Kar Kong pui zona to forest clearance malak to chinte tual pui la champha in Kar Kong pui siam tura forest clearance atana malak to chinten soya heng project athil poi modang te po an soi bok ani Aizawl Municipal Corporation Mayor Pulrin enga salo chan bong ko na tanga dur tlang in Kar khoi theilawa hung big protected area dan bo chena amlo nan man la ti asoi Mayor John AMC John protected area hom sunga insak phalna tuma ala pek lo thu soin dan kala insak le malak omek te ti top turin chak takin malak mekani thu soya helai hmuna le insak chungchanga High Court in PIL suamoto order aron so chungchanga AMC John fel taka an chan thu mayor hian soya High Court thukna azirin malak chunjom po atum ti asoi ani AMC na protected area kan hanti hian leitana tanga bongkon lam chukha meter zakwa ahua ba ten bongkon salom venga tanga leitan lam chawzong in meter zakhi ahua ma akomtu thuan gai tu chuan protected area hi thui ta kan ron lem lova AMC hian protected area chunga permission kan lapelova in protected area hian in sak phalo warwar lam de lovin kong chakle kong thanga kong atanga fit somnga hla kong tan ho phalo ero chuan sak the dan kha aum tho ani tin High Court ina aron river
helai kong chung changa Aizawl master plan vision 2030 aron tia he adik na thui takawma amai ro chu Mizoram sarkari namo AMC namo dan puitlinga kan lakman ani chi alwa eng pon isela he hi chu sarkar lamin kai fuena felzo te po an laron siam tu kan ngaya tuna kan dan ken ko china hi chuan khawtaka dan ken ko zel kan tuma dan lo anga in sa tam tak te po khi ti tok tur le thiat turin ma kan lameka voila hian high court in an thutluk na an han siamanga chumi mil chuan AMC chuan saktakin mala chun som zel kan tum don ani Mizoram le Assam ramri chungchanga state panin biak na chunak tu khian Aizawl chaltlang state guest house ne ani dona kaidar le in biak na ne ni anga home department atanga thun danin ministerial level in biak na hian Mizoram lam chu home minister poke sabdang na howanga Assam lam hi border protection and development minister Atul Borana ho thungang Assam palai te hinak tuk chu nu Mizoram no thlen be se ni a anin biak zon nu taidaru ka Chanchinthar thedar tu te an kom zuyang chief minister pul doma kai thoi ZPM sarkar din nuwa ramri chungchanga Mizoram le Assam palai te in biak tum khat na tur ani dragon fruit ching tu te le asiam chokonga thalai hetianga tui te puala buat sai dragon fruit extravaganza chu vein khan horticulture minister professor Niloman Aizawl Millennium Center kota ahong he huna hian horticulture minister professor Niloman chuan tol chunga kon thok tu ten an thar chu te omjane zoka siam chu emo hral chu dan dap atul thu soin dragon fruit ba ka sap thei thar tam thei te po kumtharlama sarkarin mala ka tum thu soini professor Niloman chu Mizoram dragon fruit hun relo te chung ma so na thar moni chu lomama ti thu soin dragon fruit ching tu te churam chung ba ka rampon thlenga an thar so te thon chok thei tur ko mala turin afui ani Mizoram hian dragon fruit ching tu mi zanga samruk pathum borvel omek in dragon fruit quintal sangni chuang an thar chuak ani women and child development Mamit district Noya district hub for empowerment of women both sain Mamit joint village council member te chuan hlele na tur le me seba invited tlugluna in one stop center le shakti sadan an tloa one stop center le shakti sadan tlona hun hi khotlang hruai tu tan chiang zoka ano hriat thine turata na buat sai ni mai ba ka khotlang hruai tu te nena thona thajok nei zel ani thine turata na buat sai ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Jal Jeevan Mission Noya thingtlang chenne in za somseri pasiri a tui her ho thea siam to ani Union Jal Shakti Minister CR Patil chon Vein Khan Lok Sabha zona changin Narendra Modi kai thoi sarkar chon Jal Jeevan Mission scheme hi kumsang ni sompako Khan bulatana chenne in Bible sompang chungin tuian her ho thei to ti a zirchena taran ani danin tui thiang him her ho thea siam ani wang hian nana thrik bo na na man tur cheng Bible senuai ria chuang hum ani ati Voin Raja Sabha Rorelin Khoma Paris Olympica Indian match wrestler Venus Phogat disqualified ni chungchanga opposition member te lungolovin house atring nan chuak taw house royal tanani hian opposition leader Malik Arjun Kharge chuan Venus Phogat disqualify ani chungchang soiho phu thu chu awpuya hei hi chairman chun khapim heminu hian Congress TMC DMK RJD le member dang chu lungolovin house atring nan chuak ani Hetira hen chairman Jagdeep Dhankar chuan opposition te che dan chu demin rampumin Venus Phogat disqualify hi poi anti-vecti asoya Union Minister le House Leader JP Nadda point opposition te che dan adem thu soi bok ani India le New Zealand te chuan rampan inkara sumdon na mason nan ka samlama thodona tur indemna anziak New Zealand to cha me President Draupadi Murmu chuan Voin Khan New Zealand Prime Minister Christopher Luxon le Deputy Prime Minister le Foreign Affairs Minister ni bok Winston Peters te chu Wellington na Government House akoma he huna hian thoduna tur sang ka samlama te tol cherdam doi siam chuna le energy thiang him chungchang ten soi hova President New Zealand ram shuai tu te komna hian ra thatak aso don ni in kan correspondent chona soi ani Voin Khan Parliament tola purun le aluman sang zel dulovin opposition party ten lungalo nan lan tira opposition MP te chuan lo nei tu te tan dan hnoya MSP thatak pe kan phut ani he huna hian Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi Trinamool Congress MP Derek O'Brien RJD MP Manoj Kumar Jha Congress MP Pramod Tiwari le NCP Sharad Pawar MP Supriya Sule te po antel ani Chanchinthar serti topnan atlang pui Governor Dr. Haribabu Kamambati and Fisheries Department malakna le Central Scheme le Bank kaltanga sanghavul tu de chanpui dan tur Fisheries Department how to te soipui Mizoram le Assam ram chungchanga state pan in biak na chunak tu khian Aizawl zatlang je state guest house ne ni ang
jal javan muson noya thingtang chenne in za som seri pasre tui her ho the siam to ani India and New Zealand chuan rampani in kara sum do na maso nan custom lama thodu na tur in rem an ziak chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani